Član 140. Narodni poslanik, drugi učesnik u razmatranju određenih pitanja može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Ponavljam, može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu. Predsjedavajući, ovdje da je onaj koji je pisao Poslovnik želio da uradi to što vi nama najavljujete, onda bi ovdje stajalo može govoriti samo o dokumentima koji su navedeni u okviru tačke dnevnog reda. A ovdje kaže o pitanjima koja su na dnevnom redu. Danas je na dnevnom redu pitanje sukoba interesa. Ja vas molim, već se šale ljudi po holovima, sad sam dobio poruku da službenici se klade u kojoj će minuti Stevandić, Vukanu i Crnatku uzeti riječ. Ovo postaje besmisleno. Dakle, dajte, molim vas, pustite normalnu raspravu. Evo, ne tražim izjašnjenje uopšte. Hvala. Kao predsjedavajući imam pravo da tumačim Poslovnik na svoj način. Ako smatrate da ga ne tumačim dobro ili da sam vam oduzeo riječ, nisam imao pravo, imate pravo da se žalite, imate pravo da tražite izjašnjenje Skupštine o tom pitanju. Redovna diskusija, narodni poslanik, gospodin Crnadak, izvolite. Hvala. Neko je već rekao, mi smo dobili ovu tačku dnevnog reda vrlo brzo, svega jednu sjednicu, odnosno, nažalost, nekoliko mjeseci nakon prethodne sjednice, kada smo ponovo imali pitanje sukoba interesa na dnevnom redu. Ovo je važno zato što iz ove činjenice ja želim da postavim dva pitanja ministrici, odnosno vladi čitavoj, ali s obzirom da je ministrica ovdje ta koja brani ovaj zakon i predstavlja uopšte ovu problematiku, pitanja će se odnositi na nju. Ono što je prva stvar koja se mora reći vezano za ovu izmjenu, što je vidljivo odmah u prvoj minuti, je da Vlada Republike Srpske umjesto da smanjuje okvir, odnosno da smanjuje mogućnost da funkcioneri Republike Srpske na raznim nivoima, funkcioneri u Republici Srpskoj budu u sukobu interesa, vrlo je jasno iz ovih nekoliko članova koji imamo, koji su neposredni sadržaj ove tačke dnevnog reda, da je namjera vlade druga, da proširi taj okvir, odnosno da omogući lakše da oni koji obavljaju određene funkcije, zakonodavne, izvršne i tako dalje, budu u sukobu interesa. Ja prihvatam i nisam znao taj podatak da od 2008. je bila samo jedna izmjena i vjerovatno za 15 godina u ovako turbulentnom živom sistemu sa institucijama koje su i dalje u izgradnji je logično da imamo promjenu ovdje. Međutim, moje pitanje je, pored ovog prvog pitanja, zašto se proširio taj okvir? Zašto ste ovim prijedlogom proširili mogućnost za to da funkcioneri budu u sukobu interesa? Moje drugo pitanje je šta je motiv ovog konkretnog zakona? Ja sam vas pažljivo slušao, vi ste govorili o ustavnom osnovu, dali ste neka, uglavnom tehnička obrazloženja, dali ste neke podatke koji govore o istoriji problematike sukoba interesa, ali niste dali konkretno obrazloženje šta Republika Srpska dobija sa ovim zakonom. I zajedno sa tim, ja vas molim u završnoj riječi da nam odgovorite, pored toga, zašto niste uvažili ni dio rasprava o sukobu interesa koje su prisutne u javnosti, ne samo u Narodnoj skupštini, nego i u javnosti o kojima smo mnogo ovdje govorili. Zanima me, recimo, kako je to Vlada Republike Srpske procijenila da je bolje da državne banke, bolnice, fakultete, institute i šta ja znam šta još sve, vode narodni poslanici, a ne da to rade profesionalci koji nisu narodni poslanici. Evo, sad, besmisleno je, gubit ćemo samo vrijeme, sve smo već ispričali ko su ti ljudi. Na kraju krajeva, ovdje je više poslanika u sukobu interesa nego što nije, odnosno imaju takvu ulogu da obavljaju više funkcija. Dakle, zanima me to da nam pokušate barem objasniti kako je to Vlada procijenila, recimo,
da je bolje da narodni poslanik koji ima svoje mjesto ovdje, koji ima obavezu da se sprema za zakone, za druge akte, da učestvuje u radu odbora, komisija i tako dalje, da u svu tu obavezu vodi recimo neku državnu firmu, vodi državnu banku ili ne znam šta drugo. Zašto nije vlada išla u smjeru onome što je opšte očekivanje u javnosti? Jer mi smo to osjetili kroz te rasprave. A to je da se ta praksa prekine. Nije to sporno, pazite, apsolutno nema dileme i niko ne kaže sada da direktora neke, ne znam, institucije republičke treba da bira opozicija. Naravno da će to raditi vlast. Ali ljudi, nema potrebe da to bude neko ko je ujedno i poslanik. Na kraju krajeva, govorili smo i na prošloj sjednici, pa kad imate, pogledajte samo te sjednice koje malo duže traju, imate ljude koji sjede ovdje po 5-6 dana, ne ide na posao. Kako će on voditi taj posao? I još jednom, uprkos ovim zaista nikad brutalnijim nasrtajima na naše pravo da govorimo, i još jednom, opet je Bog poslao temu koja je takva da baš ćete teško nas prekinuti sada, ali meni je žao što je kolega Stevandić otišao. Nemam ništa, apsolutno ništa. I ako je god pažljivo slušao, vidio je da ja nisam nijednu ružnu kvalifikaciju rekao. Samo sam iznosio činjenice. I ponovo moram reći činjenicu da je meni, recimo, i evo, molim vas da zanemarite njega kao ličnost, kao osobu. Uopšte me ne zanima u ovom trenutku. Ali je meni nezamislivo da predsjednik Narodne skupštine, prvi čovjek najvažnije institucije ovog naroda i ove Republike Srpske, u isto vrijeme je šef nabavki u državnoj bolnici, odnosno zamjenik direktora kliničkog centra. Ljudi, to nije normalno. I ja vas molim, ministrice, da nam objasnite kako vi vidite kako je vlada došla do zaključka da je bolje da to radi predsjednik Narodne skupštine u ovom slučaju ili neko drugi od poslanika, umjesto, zamislite da imate profesionalca kojem je to posao od jutra do sutra, da dolazi u klinički centar, da prati dešavanja na tržištu, da prati cijene, da prati tendere, da prati dešavanja na berzama za robe, možda koje imaju veze sa berzama i tako dalje, da mu je to posao. A vi cijenite da je bolje da osoba koja vodi profesionalnu Narodnu skupštinu vrši taj posao. Ja vas molim da nam to objasnite. To je vrlo važno. Žao mi je što nema i kolege Basića. Ponavljam, bez obzira što je prostački, vrlo podmuklo, vrlo lično i vrlo primitivno izvršio napad na mene. On ne može obrisati ono što jeste, a i on je, da me ne prekidate, i on je u ovoj istoj situaciji jer vodi jedan institut i ujedno je poslanik. On ne može poništiti ono što piše tamo, a to je da je pravosnažno presuđen za krivično djelo jer je pretukao čovjeka koji je bio mjesec dana u bolnici. I on je siledžija i nasilnik jer tako kaže sud, a ne ja. I koliko god on vrijeđao, koliko se god ponašao bahato, javnost treba da zna i on treba da zna da se ovdje u Banja Luci njega niko ne boji. Ja vidim da on dolazi iz ambijenta gdje valjda tamo kad prođe kroz Zvornik, svi mu se sklanjaju. Ovdje ga prvo ljudi ne poznaju, a drugo i koga pozna ne boji ga se. Nebitan je. Prema tome, ja želim da još jednom podvučem da ćemo mi nastaviti žestoko da kritikujemo stvari koje nisu dobre. A ovo nije dobro. Nije dobro da nam poslanici, direktori i tako dalje, ne znam više šta, rade duple funkcije. I ja vas molim još jednom, nemojte da ulazimo u okršaje koji idu u ličnu domenu, jer sve što mi iznosimo su stvari koje su zasnovane na činjenicama i na pojavama na koje mi ukazujemo da su loše po naše društvo i po Republiku Srpsku. A nema veze ni sa kim lično. I to ne treba prebacivati u drugu ravan gdje će se nakon toga vršiti lični napadi na pojedine poslanike. Tako da evo, ja bih stao ovdje samo uz još jednu napomenu da šta sam primijetio, to mi je promaklo prošli put, da je najveći broj ovi što izovemo, neko izove papci, neko preletači, uglavnom ovi što su mijenjali političke partije, najveći broj njih je u stvari, ovi koji su imali malo matematike u školi, znaju šta je presjek skupova.
Najčešće se dešava taj presek skupova između tih preletača i ovih koji su u sukobu interesa. Vrlo često, evo pogledajte, neću sad govoriti nikakva imena posebno, ali to je prilično zanimljiv jedan podatak. Da najčešće ti ljudi koji su prešli negdje dobiju neku dodatnu funkciju. Sad to stvara vrlo razumljivo osjećaj da je možda tu bila neka trgovina. Možda. Ali evo, to bi volio od vlade zaista da čujemo. I evo, na kraju, inače, govorit ću ime kluba, ostavit ću ovih 5 minuta. Samo ćete mi dozvoliti jednu zanimljivu stvar, opet ne odnosi se ni na koga lično, a s obzirom da se često priča o tim preletačima i tako dalje, slučajno sam naišao, davno sam pročitao prvi put Danteov Inferno, odnosno Pakao, ali slučajno sam neki dan naišao jedan dio, nisam imao vremena da sve čitam, ali kad sam malo pogledao, znate šta sam zanimljivo našao? Po jedna riječ samo od ovih 9 krugova. Prvi je taj limb koji je granica. Pa tu su bili i Sokrat, i Diogen, i Heraklit, jer tu je bila granica. Nisu baš sigurno nešto strašno počinili da bi išli na drugu stranu, ali eto, zade su se tu. Pa je u drugom krugu onaj koji je pogriješio kad je u pitanju požuda, pa u trećem proždrljivost, pa pohlepa, pa srditost, pa krivovjerje, pa nasilje, pa prevara. I u 9. krugu pakla piše izdajice. I ono što ja nisam znao, nisam zapamtio od tog prvog čitanja, kaže da u tom 9. krugu imate jedan žlijeb i 5 segmenata tih izdajica. I znate šta kažu ko je dole u onom dnu? Znači 9. krug, pa onda u dnu 9. kruga. Piše ovako: izdajice svojih političkih istomišljenika. Hvala, sačuvat ću vrijeme.